Aliya Kalimullina, Hamin İlnaz Nizamiyev, Kamşılayıp Tatar sanat kazanan artist Sayıncı Kamaliyeva. Hürmetli tamaşaçılarımız, Jırlap Yaşayık spektakli, mahsus Tatarstan'ın halk artisti İlfat Kamaliyev yubiley olayına kıyıldı. İlfat Kamaliyev! İlfat Kamaliyev! Hürmetli tamaşaçılarımız ruhsat ediniz. Şulay yok, rejissör yardımcısı Dine Alayeva. Okuyucu ressam Dmitri Solomov, alkışlar. Kuyan artisti, tiyatrımızın baş rejissörü Rinat Ayubov. Hamide Jırlap Yaşayık. Elbette Jırlap Yaşayık, hürmetli tamaşaçılar, şulay değil. Biyet Yaşayık, Tugil Yaşayık, автор, dramaturg, jurnalist Ramiz Ladimov, o bizning orada. Qo'sh alqishlaymiz Ramiz Ladimov. Aferin, Ramiz Ladimov. Haydi. Oturuşu hem de indi şu madır beylemimizni başlap jiberik. Şu beylem turunda bir iki söz aytib kitesim kelar. Bizning indi bilan bugungi beylemimizning sababchisi ul İlfat abi, İlfat Damirovich qishloq alqishlar bilan salamlaymiz. Habibim var qadamlardan ko'pdan to'yilgina shovlab, gurlab bizning teatrimizda İlfat abimizning, İlfat Damirovichning yubileyi o'tib ketdi. Mana zo'r to'ylardan so'ng bo'la bitadi shunday. To'yning ikkinchi kuni deb aytiladigan qo'ysiyaqlarda uyda o'tirib olib. Bizda bugun bilan naq shunday kisha
Öy atmosferası, hatta menimle hoş hisler de, hamur rızıkları da şunday öy atmosferası tarata. Şuna göre dostlar biz bugün de şulay kirip İlfat abinin tam bir kat şu yubileyine eğlenip koyduk. Onun turmuşunda bulgan türlü vakıfalarının sirli yumğaqların şişerleşiyildi. Bu vakıfalar turunda İlfat abi bizi de bilmeyi. Biz indani İlfat abinin turmuş ipteşi Nice hanım bilen turup söyleşi. Bir kalıpqa salıp, mine şunday bir kızıkkına oyun formatında ütkärip jibeririz dep söyleştik. Şoňa bir İlfat abi sen bugün türlü kızıklı vakıgalarını özüň turunda vakıgalarını işitirge äzir bolup dur. Qaysı birlerine özüňde şapqatyrsyň. Hem dostlar şulay kirip başlap jiberik. Aýtywym şeýinde yubiley ol bir ýyl bara, hem mine kökden tugilgine mine eli ýaňagına kelip düşdi bizge kutlaw. Mine şul kutlawga köz salyk ali iň birinji İlfat abi ol indi senin yaratgan kollegalaryňdan Şallı teatryndan kildi. Rahim etiniz, videonu garap ketdik. Sen bilen şunda uzun bolasından bağırma, uzun kurtartırsın, yırlar tuğanı bilirler. Mirza Hasan ulu Rinat, dübeliye olan görmesin. Olga saklasın. Niyetse de ulanın okutkan ustazı, başlığı, anı bile şuşunda dururken kurtartırsın. Oğlanın sırları bilirek de girişeydi. Onun ne bu yana Ferruh Hacı kızı ince bir
ayaklarından büyük rahmet İlfat abi oyunu sizin kursdaşlarınız rahatlanıp bile şunu işonların verip oy yazdırırız neşe minut kirekmeyden 3 minut tartırığa geçtiğimiz oy biz 10-15 minut yazdırırız diye deydiler. Şu an göre daha bir kadar jubileyiniz bilen size İlfat abi. Hemen de şu bizimizin rubrikalar kuşağımız etkenimiz İlfat abinin turmuşunda bulgan türlü vakıvalarını biz iske düşürdük de hem alarga türlü isimler koşup Rüşya etmişli imzalarını zaşıframalı hem de hazır ekranda en birincisi görüneye İlfat abi karabalımız elim hit büyüğü yeki cevapsız mehabbet. Mine şu cümlelerini işitkeş de İlfat abi sizin uyunuzga nindi vakıva gibi koyşan derse bu nedir hit büyüğü nindi cevapsız mehabbet durumda söz var. Bu 5. klasda yani 85. yılda 5. klasta birinci taptım ben tansör diskini qaraganim. Tansör diskini bu vaqtda klubda ko'rsatdilar. Shundan bir qatı bek g'oshik bo'lganim bu spektakl kinoda. Shuni biz endi gap parodiya deydigan malaylar bizda men qancha karavarti ular dramataj Şundan sonra bizim klasımızda Aysulu isimli bir kız var idi. O bana şu Indian Kıraşa'dan, bana şu oynadan Girayni kadar şok ketkeniydi. Şundan sonra bizim bir neyi cidkeş, teki başa eteğimine cidkeş. Betini bizde neyi, betini Oşçular'ın da arka partide aşağı oturarlar indi. Aysulu bilen bir kız indi. Şundan sonra Marat isimli bir ceket. Hatta beş. Klastaş. Klastaş. Siyamesin. Bilemem. Aldı da Batık Skemiye'nin uğrundurunu aldı da Metkun Çakarabat'ın izabражать da başladı. Başladı. Mandatı buralarından neyin sızıp buydu tege. Yeni yıllarda kollar imiş tege burada. Şöyle ne kurdum da tege. Vallahi tügülüyor. Bana bulayır dedim de. I am a disco dancer, I am a disco dancer, oh, I am a disco dancer. I love you. I saw you. I saw kızarım çıktı mısın? Hayır ya. Nasıl bizim posta bir yol aldı. Anlatımdan sınıf gittim. Ne buldum? Ya ben kızı getireyim Allah'tan ne kızmanış kalıyım. Şunları akıl istedim. Rahmet İlfat abi Allah kino karan köpek bulduk vallahi. İlfat abi ne şu Aysulu diyen kızlar. Elim terakkimek şey kribit almadık. Buna bizden gayri beyime. Lakin sizin mehabbet bitindi. Buna sivitna gayet bulayına kilip şula gibi bilmeden sivitin demek istedim. Ulanın beraber ekmesi oldu. Көңіліңізден ендіріп бәрбірана мәхәббәт хисләре булган. Ләкин менә тарих театрына Аллахта яшьләр театры дип аталган килгәч тә, сез бит иң беренче мәхәббәт ролен уйнагансыз безнең Татарстанның атказанган артисты Гөлнара Абитова белән. Менә шул спектакльне искә төшереп алыйк әле. Ялгышмасам Мәкер һәм мәхәббәт спектакле булган. Шулай бит? Менә монда җавапсыз мәхәббәт дигән, ә безнең җаваплы мәхәббәт булды. Чөнки без менә театрга килгәчнән безнең иң беренче ролебез мәхәббәт роле. Менә Илфат белән икебезнең беренче роль димме? Илфатның беренче партнеры була, мәхәббәт образы җаты. Bizning İlfat prezident qo'li Ferdinandni o'ynadi, Amin muzikantning qizi Luizni o'ynagan. Prezidentni Nuriya o'ynadi. Men Ferdinand prezidentning malaya. Bizda shunday motor sahna bor edi. Oq shunday bo'y ostida biz İlfat bilan muhabbat almashib o'g'ishlaydik. Ularda bir hozir bir shekilli zumzalarimiz yo'q. Kichkinagina bir bo'lmada bizning artistlar da repetitsiya, artistlar o'tiradi, shunda kerakli raqat. Renata утро, я утро Ахметова, актриса, шея параптырды да булар бит Рената Бедишина удышнилар ди. Бу Рената тамаша шыгады, тамаша ширит алда утыра, басында күрәди. Үгүшсенер шунак. Яш кетебез ул вакытта. Юк дигән без үгүшнибез. Үгүшәсез диләр. Мен ризайдым, син менә риза
teatrında uvuşasız değil. Uvuştu indi. İşinden de spektaklın ilk matematik izumikası bulup çıktı. Şurada spektakle bir işler uvuştuk. Yani İlfat bizinin tırmış yaşı inşirlerde uvuşmadan. Min böyle çıktı. İfade var. Yani falan da uvuşarız. Kötü balıklardan biraz sıraymış o spektakle'de bir arabaya uğuşmuş ne de olsa da. Hastana gideceksiniz geliyoruz. Rahmet, büyük rahmet. Devam edemiz. İkinci sıramızla düşeriz. Ol indi bizden ikinci sıramız. İlfat abi korapınalık zaten. Akşasız kino. Bu şolay yok sizin tırmışınızdan alıngan, tırmış vakıgaları bilen beyli. Üze akşasız, üze kino. Nerse o? Olayı da bulan mekani. Bana hatırlamıyorum, öncesi hatırlıyorsun. Eyle koşulurlar gerek. Bu bula hazır eydem 15 yıl, bundan 15 yıl elek bula bu hal. Biz bundan 15 yıl elek ipotekaga kvartira olduk. Kvartira olduk da İlfat bizni balalar bilan yetekleştirip çıkarıp jibere senaryo yazar. Ol endi senaryo yaza başladı. Bu İlfatның qurish spektakli. Biz beş aytmaymiz, çıkıp gidemiz, film yazılar. Hazır şulay başlandı, şulay туры келді. Ипотечный квартира бит ул. Штукатуркалар тиз куйылган. Штукатурка куйылып бетте, өйдә. Авылда хәзер ниндидер тоже фундамент сала башладык, эш башладык. Илфат бу җәйдә тотынды кино төшерергә. Без үзебез ремонтта ясыйбыз, фундаментта ясыйбыз, Илфат иҗат белән шөгыльләнә. Хәзер мин Илфатны сүкәм. Синең әйтәм бер тиен акчаң да юк. Син ничек кино төшермәкче буласың? Башта әйтәм акча эшләргә кирәк. Илфатның шундый сүзе, гомер ул шундый ир кеше. Ул шундый кеше менә әйткән икән. Мин һәр вакыт әйт, алай булмый дигән, ул була дигән. Мин булмый дим, ул була дигән. Менә шулай итеп, менә бу шушы курыш фильмы үзе язган сценарий, бәлки кайберләрегез аны хәтерлидер. Дебиязда төшерелде. Ул менә шулай үз көче белән отпускный акчасын мен ремонтка дип көтүп торган идем. Ул китте, ул шунда кирип китте. Менә шулай безнең курыш фильмы автор һәм режиссер Илфат Камалиев үзе. Хорош ничек чыгып Энҗе Камалиеваның отпускныйлары белән чыгып Әйе, әле менә курыш белән генә чикләнмәгән бит әле. Тутып кыңгырауына төшергән вакытларда бу турда. бер күрешү бер гомер. Алар барысы да Илфат абыйның иҗат җимешләре. Әйе, шул кино дип шашкан вакытлар бар иде инде. Шашкан вакытлар. Шул үзебезнекеләрне күрсәтәсе килде, безнең артистларны да чыгарасы килде экранга, чөнки кино бар, анда төшерәләр, аны кайберләрне төшерәләр. Әз бит инде режиссерлар кинода хәзер хай күбәйде, Аллага шөкер. Шуңа күрә шул нәрсәдән тайпылып киткән әйбер инде бу. Шуңа беренче тапкыр шул безнең Фәнәвил мәрхүм халык артисты, безнең театрыбызның мәрхүм. Ул төшерәсе килгән ягын хыялланган икән, шуннан соң инде мәрхүм булгач, билгәч, шуннан соң Әминә миңа әйтте, син хыялланасың кино турында ди. Әйдә менә моны төшереп битегәл бу. Шул эшне эшләп битегәл ди. Әлбәттә, әлбәттә ди. Шуннан соң шул килеп чыкты инде. Шуннан бер братлык иҗат җимешләре. Татар кинода бик зур рәхмәт әйтәсе килә Батраков Алексей. Батраковка юк, ул ди. Ул вакытта татар киноның генераль директоры иде. Давай найдем, ты давай снимай, давай начни снимать дип әйтү, менә шул менә җитте. Бер сүз җиткән, канатландырып, кешене менә шундый зур эшкә тотынырга, акчасыз була торып, отпускныйларны шунда тыгып, менә бу инде ничек дип әйтим, героизм инде бу Илфат абый. Ничек фильм вакытта билетсез? 5 фильм, Бик зур рәхмәт, дәвам итәбез, көчле алкышлар! Татарстанның халыгы Илфат Камалиев. Һәм 5нче соравыбызга күчәбез. Менә җәмәгать моны укыгыз да, яме, моны инде артистлар сразу, Илнар сразу. Чөнки Илнарның да анда катнашы бар. Шулай ук Фәнис Нәсирлеге дә елмаеп куйды. Хәзер башта белик әле Илфат абый үзе аңлады микән нәрсә турында сүз бара. Бу Алиябаның уйнаганда да кызык итеп
silesin kilimi. Ben ama sen Feniz'e Yok o zaman. Feniz kızık siler. Hazır Galiye Banu spektakli bara. Min Halil, İlfat İsmail. Spektaklin finalın her birimizde bir yakşı bile. İsmail, Halil'ni atıp ötürebitinde. Pistolet'ten ata. Hazır bizim pistolet şulay pay vakıtta oldu. Bir evetkine ata. Pay vakıttana İlnar Davudi İlnar Amnicayına bir kişini bitken ideydi. Şulay 60 yatırmaşatlarda bulan işittir cevap o ata biledir iyi. İlfat da kırıngına yeğene düştüğümde kadar. Bunu hazır bir günde spektaklin finalı jiydi. Hazır biz anda alsı bile oynadık babayı bu Galiye Banu. Şulay kimeye taba barabız indi biz. İlfat diginde ortadan atığa değişindi bu. Hazır bana kimeye kilip jittik bir zamanla. Hazır Batu yok bit hazır. Hazır ayağını götürüp hekringine, kimeşine bir ayağında yok, Batu yok bit. Batu bulaştan bitindi bit. Oynarga tiyişi olarga. Yok bit, o atmayı. Şimdi kimege iki kişi ayağını da uyup bastak. Pistolet hemen atmayı. Bir zamanlı bir isim aytayım. Paf! Attım! Diye tavuş işitildi. Söyleyeyim anlaşıldı. Onun pistoleti atmadan bu bir azaplanatırgaç bizge bitindi. Oyunda devam ederge gerek. Şulaytıp bu Vatır kilimi. bana şu tarife şulanın. Serdar'ında turabız şu vakitte. Ey Feniz'in yüzün, kuremizin Serdar'ında tutup bizge qarayın. Feniz niklerge bildi, yılanlar kıyılıklar düştü indi. Vay, şirkelerine silkine anlarsın. 100 metrden lotkası yüzüp giderlik oldu. Rahmet. Tataristan'ın at kazanan artisti Feniz Kalimani. Biz rahmet. Devam ederiz. İlesim sıravımız. Şuka hem has kıssası bir odanın bizimle cemaat. Bunu indi elbette biliyor, bir kişinin tübüldür. Şulay bir. Lakin buna ifade ve eyde biraz uylanıp alır. Şuka. Ул balık indi olayı mı? Balık. Tağın nerseler bilen şuka digeçten sen konuğuna nerse kileyim birinci. Ул senin sırmışın. What? Diriz. Eyyi, diriz. Onda kozuna hatırlayın mı? Kızı kayber bulgan idi yine ondan kızı kayber tileksin insin. Ben 1997 yılını Şukinski Moskov'da Boris Şukin ismindeki училищеге оқуға кірдім. Режиссерлік курсына. Анда біздің үшінші курс еді мұғайынды ол. Шундан соң бізге заданиялар берділер енді. Меңа шундай нәрсе электі. Давай татарский хватит дейді меңа мастер. Давай сен принимайся за короля лира дейді. Король лирді қоясың дейді. Ага. Чё, мана хатırlamайм. Не? Жинап оқымағанда. Бір қарағанда шундан соң енді библиотека барып тизгине оқыдым. Сенің неде будет предмет у тебя будет дерево дейді. Дерево и вокруг этого дерева не эшләрсең дейді. Mesela Bizans'ın, da Bizans'ın. Ne? Şu moment indi bu. Şundan sonra indi. Tizgine biblioteka barıp tizgine şu karollerin canına iske düşürdüm. Kaysı cildi. Söz taptım. İyi kızların nasıl kızlar bulup çıkardı. Detegine anlattım yeni sözlerini. O Боже, bana indi. O Боже. Такой değil. Şu momenti taptım. Şundan sonra tizgine butaforiye vardım. Ağaç kirek edildi. Ağaç bizim işlerge. Ладно. Ağaç yok dediğinde top bulmuyor. Ağaç yok. Mesela bittiğinde şundan sonra indi işlerge abardım. Butaforiye vardım. Alarga piva alıp yedim de. Alar benim kapımdan ağaçlar edildi. Çekiyor yapsak yedim. Mesela iş derivaydı. İş ipakızlar. Значит, aynı şimdi butaflar bilen alar bana işler bildiler. Şundan sonra şu mesela uydum indi. Şundan sonra
Ладно, посох кирәк инде, хәзер посох кирәк. Ни эшләргә посох кирәк? Король Лирны таптым, малайдан посох кирәк бит инде, посох булса, бетрәк булар. Шуннан соң дворга чыктым да, и агачны күрдем. Клёв үсеп тора иде. Так, шуннан соң ничектер каядыр бер пышка алып мәнәсә булды. Шак белән шуны булайтып кисеп, шунда иттем мин. Аны күреп калды, шундагы завхоз. Бер хатын кыз еврейкә инде. Стай! Паразит! Шул момент булды, шуннан батып нитеп тиз генә чаптым, ничектер кирип өлгердем дә инде. Шул нигә мондай залга килеп чыктым да, безнекеләр аңлады ситуацияны, безнең Рубин дигән бер малай бар иде. Давай трясни сюда. И шулай кирип эзләнеп йөрде, и малайлар. Ну шул момент булды инде. Кызык момент. Ağaç bulayda yok demezken öyle dışarı ne içi var değil. Ama ne ağaçın tesiri değil. Şu limanitler buldun mu genç? Рәхмәт Ифат абый. Менә бу инде синең бутафорларны шулай итеп вәкилләтеп йөрүләрендә, бу агач сындыруларында булар бит берсе дә юкагына үтмәгән. Менә инде сез бит Мәскәүне тәмамлап, монда Казанга кайтканнан соң да күпме спектакльләр чыгаргансыз. Шулай бит сез бит актер түгел, кино төшерүче түгел, сезнең бит сәхнәләштергән спектакльләрегез дә бар, режиссер буларак. Ләкин булары турында соңрак сөйләшәбез. Әлегә инде дәвам итәбез. Һәм безнең киләсе соравыбыз ул да булса үкенеш. Ифат абый менә яшерен батырым түгел, һәр кешенең дә йөрәгендә, күңелендә, үз гомерендә ниндидер үкенечләре була. Менә яшерәк булган булсам, хәзер акылларым булса, шулай иткән булыр идем. Менә нишләп шул вакытта шуны эшләп өлгермәдем икән? Мин аны булайрак иткән булыр идем дип. Менә синең дә андый уйларың, андый уйлануларың бардыр инде ул. Ул еллар барган сайын андый уйлар тагын да күбәя төшә, төннәр буе уйлана башлыйсың, шулай бит? Менә әйтәгез әле, серләрне шишу кичәсе булгач, әйтик әле, үкенечләр калдымы икән? Үкенеч белән мин хәзер әтием әлим исән саулыкса бигә бәт булды. Шуңа белән үкенәм инде, алар менә кадерләрен белмәдем кай вакытта, менә шул кайсы диде Шаллы театрына киткән чакларым шул искә төшә 1996 елда, монда 2 ел эшләгәннән соң бу театрда мин Шаллы театрына киттем. Мин шул момент инде, шуннан соң әтиәниләр монда да бияз ягыннан булгач бит инде алар монда калды инде, шуннан соң әни үлеп китте. Шуннан соң ярый әтине ярдәм иттем, шуннан соң әти чирләп китте, шундый моментлар булды инде. Проект иткән вакытлар булды дип әйтәсем килә. Шул иҗат дигән булып, ни дигән онытылып, шулай әзрәк шундый әниләр үзенә карадым да инде. Ну, бер хәлисен сау булсалар, бигә бер. Миңа калса, менә хәзер Фатима апа белән Габир абый күкләрдән сезне карап, менә сезнең гаиләгезне карап, сезнең кызларыгызны карап, сокланып, менә рәхәтләнеп, сокланып, бәхилләп ята торганнардыр дип уйлыйм мин. Чөнки менә мин Фатима апаны үзем шәхсән таныш идем, ул минем татар теле укытучым иде. Мин аңа гомерем буе рәхмәтле булачакмын. Ул шундый әйтер, ул Худайдан биргән укытучы иде. Бөтен кешеләр укытучы була алмый, ләкин менә ул бик чибәр иде. Аның куе чәчләре иде, нәрсәнең Илүсәнең чәчләрендә менә Фатима апаның чәчләре куе, чәчләре сәп-сәгәр зур күзләр иде аның. Һәм шул йомшак тавыш белән менә сөйләшер иде, беркайчан ачуланмый иде. Менә сүзләребез дуга булып барсын. Рәхмәт аларга, менә шундый ул үстергәннәр өчен рәхмәт. Кыштал кыштал. Дәвам итәбез. Киләсе соравыбыз, монысы инде русча сорау, Ифат абый экранга күрсәтәле. Если б я был султан, я бы не трехшон. Трехшонын язмадык, чөнки аны сезгә кагылмый. Но султан булуын менә уйлап карагыз әле үзегез. Нинди мәгънәдә бу? Нинди мәгънә ятарында? Хәтерләмим инде. Ифат абый син кино турында уйлагансыңдыр, әйеме? Юкмы? Если б я был султан дигәч, кино турында уйламадыгызмы? Энҗе ярдәм итеп җибәрәбезме? Әлбәттә ярдәм итеп җибәрәм. Ифат ул гаиләдә алар 2 малай үскәннәр, абыйсы бар һәм Ифат үзе. Ифат гел менә без өйрәнешкәнче шундый сүз әйтә. Хәзер мин бит өйрәнештек, бергә яши башладык. Ифат хәзер бәби көтәбез инде. Мин хәзер авылы бәби көтәбез. Ифат әйтә, Ифатның әле Ифатка хәтле ничә бала туганнар, үлгәннәр, аларда малай 2 бала бар булганнар. Хәзер Ифат миңа әйтә, юк, безнең нәселдә шулай иде, бездә кызлар булмый, малай була инде безнең малай. Булар шундый теләмичә иде.
Малай булай дисең. Хәзер мин үзидән сразу күрүгә баруга әйттеләр, кыз диделәр. Кыз диделәр, ләкин мин моңа әйтмәдем. Син ди әйтмисең, минем кәефне бетерәсең килми, әйтмисең ди. Хәзер иртә 5 март, иртәнге 6, мине кинәт кенә алып китеп бардылар роддомга. Илфат мине белә бит инде, хә утырып торабыз. Экстренлы туры килде. Хәзер Илфат мине алып бара носилкада. Хәзер монда ниләр әйтәләр инде, шул акушеркалар диләр. Моның ди хатыны моның табыр, ә моның илгә скорый чакыртырга кирәк булачак. Илфат шундый каты курыкты. Бик каты курыкты, оппак булып чыкты. Анда инде миңа кызык итеп сөйлиләр бу хәлне, һәм безнең кыз туды. Илүсә туды, Илүсә Илфатның менә әнисе, әни була инде Фатыйма Гумеровна. Аның әйтеп калдырган исем. Илүсәгә әгәр дә кыз булса, Илфат кызына Илүсә исем кушырсын. Әле Илүсәнең исеме тагы шуның белән дә бәйле. Минзәлә театрында актриса Илүсә Бәдретдинова. Ул әниләрнең якын дуслары булган. Бәдриева Илүсә. Фәйза була. Тоже театрга ягъни безнең белән кызыбыз Илүсә дәвамлысы кушып калдырган исемне йөртә. Шул менә Илфат әйтмешли үкенечләр. 94-нче елда без Илфат белән таныштык. Менә шундый шибәр, зәбзәңгәр күзле, үзе гитарада уйный. Менә җырлар яза. Үзе җырлар яза. Менә бүгенге әлеге уйнаган спектакль ул берникадәр безнең турда. Шын мәгънәсендә шулай җырлар яза. Мин кәҗәләнеп тә йөрдем. Нәрсәләрдер аны үпкәләттем дә. Ләкин шул менә тормышның шушындый мизгелләре җиткәндә шуны аңлыйсың. Ул минем Илфат bu tırmışta şunday, менә нинди роль иҗат итәмме мин. Бүгенге көндә театрда ниндидер баскычларга ирешәмме, булар барысы да менә бу кеше. Шуңа күрә рәхмәт сезгә. Әгәр теге вакытта алданрак миңа кияүгә чыккан булса, инде әтиәнидә исән калыр иде дип тә уйлыйм. Чөнки энҗе кебек шулай итеп әнисен менә шундый итеп хәсрәтле, хәстәрли дип әйтәм инде. Хәсрәтле, карый менә шундый үкенеч инде 7 тапкыр үлемнән коткарды инде ул. Әнисе молодец. 95-нче елда укып бетердем училищене, Илфатларда болдаклар алынган иде, костюмнар тектирелгән иде. Аннан соң без кушылдык 13 ел үткәч кенә. Илфат миңа әйтә, хәзрәт, Илфат миңа әйтә иде. Син бары тик миңа гына кияүгә чыгачаксың. Мин аңа әйтәдем, мин гомердә дә сиңа кияүгә чыкмыйм. Ул миңа әйтә, син миңа кияүгә чыгасың. Һәм үзең килеп әйтәсең инде. Әйдә Илфат мине ал. Энҗе килеп әйттеңме? Күпте вакытлар. Илфат әйләп шаллыга киттем мин шуннан. Хәзер күпте вакытлар. 94-тә битендә 94-тә булды бу хәл. 2003-тә без өйләнештек. Безнең театрда яңа ел кичәсе. Мин Илфат янына бардым да, Илфат әйдәм өйләнешик. Ул миңа әйтә, мин әле тагын бер 10 елдан соң гына әйтерсең дип уйлаган. Менә безнең мәхәббәт тарихы шундый, ул менә берникадәр бүгенге спектакльгә дә бәйле. Рәхмәт, Сүнелмәсен. Әшелек тә кычкырып куясың инде хәтта. Әшел! Сүзне җипләп беләгәс белә менә ничә ел Шаллыда эшләгән дәврдә гел авызында инҗи булды. Яраткан инде. Сәер Илнар белән бергә эшләдек. Шулай менә шул теләгенә итешә торган кеше. Әйтте, син менә шулай булды. Шулай? Инҗи диде. Хәзер мин бәхәсләшмим, Илфат әйткән икән. Ярар. Бик зур рәхмәт, көчле алкышлар. Татарстанның кызыган артисты Энҗи Камалиева. Дәвам итәбез Илфат абый. Илфат абый тамаклары килмәдеме, суы җитеп аласың килде. Димәк, хәзер бик көчле нәйне халык журналистлар. Итеп куйдылар, Илфат абый синдә экранга туссал, үзеңдә шатландырсың. Камалиевның улы бар. Җәмәгать. Шулай ук Илфат абыйның тормышы белән бәйле. Илфат абый, нәрсә әйтәсең? Энҗи ханым белән бу турыда нәрсә бу? Нинди җөмлә бу? Уй улым. Менә үзем родной улым, туган улым дисәң дә була инде. Чөнки минем кулда үсте инде ул. Энҗинең сиңлесенең малае. Балдыз малае, җәмәгать, балдыз малае. Балдыз сүзе дә бүген монда. Эльвира әйтсә Аса Эльвира әйтсә инде. Әйе, бу минем, бу гомумән безнең шундый җизни. Моны уч төбендә генә йөртер. Менә Есепия был султан дигәндә булса. Хатын кызларга эләктем. Мин гомер буе без гафайт безнең
Geldik malaylar oldu gailede. Tuğanlarda, двоюродныйлар, malaylar bütünse. Ben enige de deyim. Eni tamam bir singil alıp kaytayım da hatta bir singil bulsa da deyim. Şundan nişap abi de apay bulmadı iken deyim. Yazarız boşalı yedik, boşaydı gidiyoruz. Şundan sonra ben şu mesela Hadi şundan sonra şulay ifat karşıdan sonra mega ilerdi de biz üç kız. Eni benim bile tura biz ilerişke Sen yavrum bile duramaz. Yani ondan sonra bizlik dağım bırak ikindi ol da bizlik bile durar. Benim malayına yaşlarımdan jizne ve o benim 50. beyde. Benim malayına hazır 18 yaş. Ulanma hamam da teki beyde. Onların o sırları var. Onlar özleri bir sırlar bir sırına ulaşarlar. İfade dasturundan bayda Daniel Işık'ın sesinde kişinin yaptıkları bular. Onlar özlerine ulaşarlar. Jizne emniyetine bir zor rahmetli. Ne ifatlamış için malayına? Big zor rahmet devam ederiz. Sırlar yumağının şişine devam ederiz. Cemaat türlü dağın sırlar aşılası. Kurtmen ismi tabii var öyle var hayran. Min de kışlar nesilinden. Ne ifade edeyim bu şulayım sizge kabula. Sizden sırav iske düşürük zəbdən kış bulğanımız var mı? Biz indi biliriz sizden qayda xizmət etdiklərinizi biliriz. Mənə şularını, şul vaqiqalarını iske düşürük gəli. Vədava bidində siz, samый nastoящий vədava iyi. Şul xizmət etkən vaxtlarda nindi vaqiqa buldu? İn birinci, in ko'ngilingizga uyulub qolgan vaqiqa oldu. 9-cu klassda oxuyum, hərbidə bulas kelgəniz. Vədəqalarını qarab, şu kinolarını qarab, şunda xiyallamaydım indi şu buldu. Şundan sonra şu kinolarını qarab, kulunlardan bilireydim. Şu xiyalandaydım, kaçak sikleydim yüzümce. Karış kinosunda. Şundan sonra училище girdim, училище'dan sonra bir zaman priziv başlandı. PVU'ga yazıp koydular. PVU'ga barası kelmey, nechektir qoldim men o neydi? Şundan sonra asimiy priziv жетті de, bir zaman desantniga yazıp koydular da, baram mesela. Все, gittim men şundan. Şu vaqtlar endi bu bo'ldi 91 yıllar. Dekabrda ketdim de, şu... Başka sıraya gerek Allah bileyim şu. Şundan bardım endi, o'zim tilab bordim. Tilab bordim da, şundan sonra endi parashutdan sekirgan shu vishkadan sekirdilar endi, ondan sekirdik. Şundan sonra endi, birinchi prыжок neydi? Ben samay jingiliydim endi, men предпоследний bo'lib samolyotga o'tirdim. Oldan nelar, toza gavdalilar, ular sekirdilar. Shundan sonra Şal bulay sikirgende şu istekalıyla şal bulay pırılıp gitip, dıngır titip, berilip değil. Yine bortuna berilip, eğlen varıp çık gitip. Bir zaman 501, 502, 503 lip aypaksın bum gitip, aşılıp da gitip. Bir zaman bum tollu gitip, ağımda pırılıkken Rahmet ifade edeyim. Şundan da ne kışlar nesilinden iken size indi. Kışta almışlar. Rahmet ifade edeyim. Şundan sonra indi покупательler keldi, bir yıl, yartı yıldan sonra. Rязанский'den keldiler. Eyde, кто хочет deyip. Yok, parası da kelmiyor. Yok, lütfen artist bulan koytan da artist. Lütfen min spektakller tuturan diye etkensindir ifade edeyim. Eğimle hazır ekrana ihtibarını yönetse. Enşi balalar taptım, bir spektakl tuturdum. Bu şulay yok. Mene engeler bitinde, spektakl olduğu bala tapkan kibik, şunday ağırlık bilen çığa bitinde, türlü spektakller bula bitinde. Kupka hizmet kuyula mene. İfade edeyim de bir spektaklerim var, bayda. Sahneler koyulan spektaklerin. Mene şular turunda siyer gitsedim. Var ya, benim üzümde bu börek artistlik hissedemedi, artistlik. Rejissör olarak ben aktörski rejissör diyesem dileyim. Ben işte spektaklerim var. Alayda olsa 8 spektakl koyganlar eken. Şul ben oldu tabi uyladım. Fikirlerde yerim. Allah bilse öğrenirse uylarını jiplep ilfat abi. Big motor spektakller koyarga yazsın. Roller gibisin diye. Rahmet ilfat abi. Kışla almışlar. Devam ederiz. Jubiler. Jubilir mi? Bu sıra. İfade abi. Mınak! İki kızı var demek jubilir deyip. Victor Özeydensin. Lakin tağında tüptenerek pozıp karasa. İfade abi sizde durmuşunuzda jubilir bitinde olduğu. Asıl taşlar bilen iş itetirganırak kışı olar. Şolay bil. Sizde durmuşunuzda asıl taşlar uratıvallar. Enişi, bir tabi, o sizin durmuş iktəşiniz.
Züberşe. Jurnalistler O arasında kızarız. derken, Jurnalistler armadı olan içiler işler, aşağılar iştiler. Hem de bala vakitte otağın bir taş. Asıl taş. Bala şak dostum deyip ettiğimiz sayındı. Tuğan derli ol. Almaz taşı deyip etkeş. İndi İlfa tabi anlattı olandır. Kışlamışlar bilen şakını dedi. Almaz Şerifuli. Ay para Türk'ümüz zalisti. Almaz eğer rahim edelim. İlfat abimizin o bala şak dostu cemaat avuldaşı. Kışlamışlar bilen iki kalan uçuraştı. İki avuldaş uçuraştı. Güzel Irak doğanlarda. Hani köşadan bunlar bile isteyme. Bunlar bile yaşamana. Peki, çakı çıkıp gidip silyasın ben yaşamana. Benim ağabeydi, benim ağabey şurada şuraya silyasın. Anlattırdım öyle. Elden seneleri isketçip gitti. Birinci ayıma disket. Şundan sonra eski iskeç işte bizim kulüpten de yaş vakti birge üstü kulüpte gitsek bular. Bizim yaş araları gittim, iş yılına göre, iş kulüpte değil mi? Çok iyi bir mektepte okuda gidiyoruz. Hazır müzika verilip arasak, eşittir. Kurşu oranlarda tırada geçiniz. Aşağıdadık da, eyde bugün futbol oynamayız, bulama şartıyız, bugün müzik bir aşağı öğreniriz. Ağaçtan kesipteki tipe gitar, yasal ne kadar şey. Ondan sonra sintezator ağaçtan falan instrumental klavyeler, kapırıncı bir asıl şöyle bugün klavyeler neyse, bir gitar da oynayayım. Tungur. Ağzı. Şimdi Hazretler şu oynayayım dedi. Niye bir klip kırgından mı? Hem ayrattı paramanlardır da böyle. İyi, konuşayla. Şundan sonra tamam bir kişilik biliriz geldik bana. Tamam, buram böyle bir kişilik biliriz. Şolay tırdı iniriz, festivallerden yakın baramız, bulamlaşık abi. Tam bir kol gitarı tabağımızda böyle basamız. Bir de iyiymiş kişi. İlfasıklılar, привет, Польша diye. Sopot diyenler oldu değil mi? Sopot festivalinde olsun. Almaz'da birinci taplar Angela'da başladık mı başlayıp? Yani gitarla oynamaya öğrettim ben yani. Gitarla oynamaya öğretti anlasın böyle. Şundan sonra zırlattı ilgili anı Kındır eytemem sen ilk bakma zırlaydıktan sonra yani zırlayı öğretmedim o zırlayı da değil zırlayı. Onlar oynuyorlar ya. Bizim klaslaşları var. Başaklataydı benim. Ansambllerde var ya onların mektepte şundalar. Yani biz yaşlar bir hazırlık biri değildi. Ben oynamadım. Özüm müzik aklarım diye bir şey. Benim bir hayallarım futbolist olur. Futbolda değil. Ben bugün müzik etmiyorum, bugün futbol oynuyoruz anasın. Aynen, bugün isen ikna bulamaz. Çok hazır olma. Başlar artık yaprakları yapıştıramızda. Kim de zaten öyle. Umarım bile. Peki silekken. Kinalarda bekliyor musun diye abi yarat. Isen ikna turuna kızarıyor. Adını işte kulağı yedi bu ay. Acaba şimdi kulağın yazsın. Peki. Mars koy pilotu yaratadır yenisi. Zonya soğuk, vнимание. No? İyi kızları ne? Rasmi mikrofon varken bir cırda. Zaten mi sen? Bu vakitte biz İskender modadan şurada bir cırda yediniz. Bağlar mı dinle? Ne desin canım ismi integral olsun. İsteptiririz bundan. Gitmeyen dinlerine de gel. Tuturam bu dinlerine. Веселые ребята деген группа var evinde. Yaş vakitte biz bağlar onda bir popüler idi o. Şunun cırın bir cırda dedik biz. Şıraştan sayın. Мы бродячие артисты. Давай что разрулимся надо.
Beni biraz yine. Sürpriz oldu, sürpriz. Sürpriz simürmeden mi taşımaya gelirsin? Kim bildin de? Tamam. Bir kim bilmedi. Vapşe. Yok, bir kim bilmedi Almaz. Rahmet sana Bilson. Kışta alkışlar, Almaz Şerifulin. Rahmet Almaz. Bizim şu şaşını beylememizde tağında yemlendirgenin için rahmet sana. Kışta alkışlar. Otur İlfat abi, rastlaksın. Mene farap duram İlfat abi, iyi mi mene? Sahneye benim basıp bilgen vakıtlarına. Mene ben yaş vakıttan sıklanıp qaraydım sana. Sen benim işimde bu işitmez büyük artistiydin. Men senin oynaw manyaring ışıydı. Şunday kullanışlarım kilişliydi. Men seni niye yaşatayım geldi? Andrey Mironov'a yaşatayım geldi şu an. Anlarsam bilip aldım. Оказывается, Andrey Mironov senin kumyerinde bulgan ekan evet. Ay Fatih, sende de mene baran çalımları bik köp. Devam etamiz cemaat. Ekranga ihtibarımızı yönelttik. En katta tanıdım. İlfat abi, senin turmuşun bilen bik nık beyli bu sözde bik tiren mağna yata. En katta tanıdım. Neşe bilirsin? Nindi mağna yata eken bu sözler aslında? Katta indi ol mine. Birau bulganda bit olup birau, mine ikau bulganda ol neşiktir. Tağından nıqırak bula, tağında mine üstünrek bula ol mine. İki kişiden tırgan tanıdım. Anın indi elbette İlfat abi birisi sen, evet, en ikincisi tiyatrımızın baş rejissörü Rinat Ayupov. Kışta alkışlar Rinat abi şuna Ayupov bizde. Rinat abi, sınava! Hepimizde yersiniz yanımızda Rinat abi. İlk katta tanıdım. Hem İlfat abi siz bütün neşe yıllar birge icat etesiz, icatta kaynayısız ayıbet. Mine şuşunun turunda silep gitseniz iyiydi. Rinat abi, elbek zene, rahim etiniz. Sizge de söz biri gelin. Hatırlayayım da kimsin bu? Mine her rejissörünün özünün tiyatrında universal artist turunda hayalana, anın turunda Mirholt'ta, Vaqtanov'ta şulay hayalanan indi. Mine benim şulay turmuşuma turu kildi, icad yoluma turu kildi. Mine şunday bir yigit artist. O şundan da universal. O bütün yaptan da jir boyunca da, plastika boyunca da, anın edebi söylemede, ömer kişi olarak şulay akıllı kişi olarak sahnede anın barlık obrazları tulayım olup durdu. Hem men aytasım kile, o bizim tiyatrda var demek. Benim yolum, benim turmuşum yukarına bulmadan eken. O universal artist. Yani siz aytkan şemine bizim şunday tandem icad dostluğu barlıkka kildi Allah'a şükür. Hem İlfat'ını kıvatlaşı artistlerin üsüp kile, universal artistlerin üsüp kile, onlar var, onların partnerleri. Şu an kura ben bik şoklanamın İlfat hazır mine eylemen bulup bara, onun ortadan yereler şunday benim şep artistlerim. Ne? Şulturlar. Bizim rahmet Rinat abi, güçlü alkışlar. İlk katta tandem dostlar, yıllarda. Mine indi Rinat abi aytip gittin, artistlardı. Mine qarab turam, artistlar hatta eligine yamağına tabadan düşken premierini oynap, İlfat abinin yubileyine koyulgan Jırlap Yaşik premierisini oynap, mine sahneden bir yıtım su içip yürgenlerdir mi yokturma. Kiyimlerini de salmışlar, şuna bizden karşımızda çıkıp oturdular. Rahmet alanlar. Alkışlayalım cemaat, alkışlarına koyup artistlerimizden hem de indi şuşun Jırlap Yaşik spektakline de köşesimiz kile. Mine İlfat abi biz sizden yubileyinizga bağışladık koyulgan. Şulay bit spektaklinin rejissörü, tiyatrımızın baş rejissörü Rinat Ayupov hem de indi piyesinin avtoru, ol bizden Ramiz Latipov, ol şulayık bugün biride. Rahim etiniz Ramiz abi, bizim yanımızda. Tatar informatörler, adamlarının Tatar redaktörü, internet saytı, Atlan Vakıgaları gazetesinin baş redaktörü Ramiz Latipov. Kışla alkışlar! Şulayık Jırlap Yaşik spektaklinin
Рәмиз әфәнде, сүзне сезгә бирәбез һәм дә инде нәкъ шушы урында хәзер без аерым ачык яшел микрофон игълан итәбез. Әгәр дә мәгәр журналистларның сораулары бар икән, артистларга, төп геройга, шулай ук авторга, режиссерга сорауларыгыз булса, ачыктан-ачык хәбәрләшеп, сөйләшеп, аралашып алырга мөмкин. Ramiz Efendi, gelin. Мен асырау болмады беті. Өзім баштап сені. Біріншіден менің сізге зор рахмет, мұнда келген коллегаларыма. Менің мына бұл спектакль премьерасы болғаш, мен белгілі мен бұл театрны білем, бұл театрда әмі болсам да, ол декені қойсы уақытны шолай ойлайсың, гүл ербейсің декені бір театрға дегенде, түрлі театрларға ербейсің. Менің сізне журналистларында аралаштырасы, сөйлештіресі, ұшыраштырасы келді. Һәм мен ялғышпағанмын деп ойлаймын, бірнеше коллега бір де келгені деп ойлайды деп айттылар алар бүгін берді. Барыңызға да зор рахмет мұнда келгеніңіз үшін. Һәм мен ойлаймын, сіз бұл театрда турында яңалықтарны жеткірсіз, өзіңіз де ерішсіз, танышыларыңыз да келер деп. Һәм теги артистің, ол бекінде артист балқып тұрарға дейш, ол йылдыз болырға дейш, һәм аны тамашашылар йылдыз үйді. Мен шуны тілер едім, талантлар көміліп қалмасын, һәм шулай артистлар да біліп тұрсын, кімдер тұрында яза. Рахмет. Бұл тағын пьеса турында бір-екі генә сөз айтайын. Менә беренче чиратта миңа бик зур рәхмәт. Бұл пьесаны ышанып тапшырган өчен Ринат Мирзахасан улына, ул аның миңа тәкъдиме булды. Аның тәкъдиме буенча язылды, темасын ул берде һәм кем баш рольдә булачагын ул әйтте. Менә шундый беренче мин язам дип алындым да, анасын бираздан үлем микән, шундый зур җаваплылык алдым кешенең билгеләре ничек микән. Минем битен алды пьесалар нәрсәләр чыккан юк. Сценарий телевидениега чыккан бар инде, булай сәхнәдә чыккан юк иде. Моны бик кот калмады бер заман. Мин монда нәрсәгә дип алындым микән, барып чыкмаса кешенең юбилее микән. İşlerim mi? İşlerim. Şirinlerge urun yok idi. Nişik bulgan siz beyelersiz indi. Nişik bulgan hele kinamadlar, tamuşaşlar, patinkarlar. Patinkarlar çıkkanı da spektaklına karaganda mekin başka yapışkın neyken benim isimden karaganda. Çünkü bu derse bilen beyli bu men o'zimning chiqqan masalan hatta maqolalarida qo'ysalarni o'qiy olmayman. Tegisinde dürüst yazmağım, Sülünsünde dürüst yazmağım, tegisinde yazası falan, bulay tesi falan, bu cümle dürüst değil. Bu piyasasında şulay bir özümün teki. Biraz vakit uzgaç belki bir kabul getirdim. Hem başlarını başkargan şanı bu öyle yazıp karagan yok deyip demişe algan diyorlar, yok rahmet. Çok maliyet var. Siz bir-iki söz aytasızmı? Biz kişi barışında işittik indi buni biografik faktlarga negizlangan dedi piyesani. Siz de aytishni nishib boshlandı bu ish? Юбилейге міне артистің бетінде режиссер түрлі яқтан ашырға тиіш. Бұғаның бұрысшы мақсаты Ильфат енді түрлі яқтан ашылып біткен кебек мен айында он такой экстракомический, такой бик феерический артист бүтін яқтан да келешіп тұра. Ләкин шулай етіп бізді елестіріп та бітірдік бұғай тамашашыларға міне шундай комический бик тірі, шондай активный персонажларны, образларны ойнап, керек еді нешіктір
içki tirenlegen İlfat'ın, Kemaliyev'in içki tirenlegen, kumul boylığında tirendirek eser izlerge tutundu. İyi klasik eserlerde o bir küp alanışlar idi. Lakin kiregiydi İlfat'ın jır hissiyeti yaplarını tartıp çağırlarına. Şundan sonra gelip çıktı indi şu temana ben takdim ettim Ramiz rahatlanıp oldu olanı, işledi. Oldu olanı başta anlasın. İşim gerekmezdi, belki anlamayan koşa başladı. Koşa, ben binanın kulağından tutup yazdırtıra doğru geldi. Okuluna kadar yazdırtırı bitirdik. Hem eytesim ki ben bir kanava bu piyesi bilen. Onun bilseniz idi, o büyük zor kulemli eser işledi. Onun koyadır bir 35-40%'ına kırgendir bu eylüge. Çünkü onun tili büyük matur. Onun kalkakası büyük matur onun. Yumor büyük kubeyinde şunday. Diyalogları, tekstleri onun şunday güçlü şu minanın tiline, diyaloglarına başlık buldum. Hem mina kalsa bu durmudur giden indir bir yoğalık olur deyip ümitlendim. Hem var kelip çıktı, var bir şunday kızıkla şunday motoruna bir plas barlıkka keldi. Jurnalistinin tili hem artistinin tili bilen şulay doğru keldiler de bana motoruna eser kelip çıktı. Kuveydi ulturda söylesen hazır özünüz gördük, aytganimcha bu zor şunday piyesanın bugün 35%'ından ko'rdingiz. Çünkü onu sedir bitirib bo'lmaydi. Onda şu kadar podtekstlarının, ulanın vторой planları, onun turu ma'naviy diyaloglar alar bik ko'paydi. Şuna göre qisqartgan için, qirqagan için g'afur etarsinglar abiz. Şulay da biz onu serial sitcom deb qiziqib жүрген edik, balki bir 5 seriyadagi. Bir sıra ciddi metemeye. Belki. İkinci serisinin cinin yübeleyinde Ramiz, men kutlayım şun yürekten, sonrası olmasın. Bizning teatrga bo'lgan muhabbatim, bizning teatrga bo'lgan ishonishim u bir kerak edi. Yangi avtor tudu deb sanayman. Hem albatta sening orqali bizning İlfat'ning ichki ko'ngli, jir boyligi, yubileyi, men motor ana ijod yo'lini ochganga zo'r rahmat sana. Şuna göre Ramiz Latipov'un kayıklarına söz bir resim ile dramaturglar açtık. Elgi spektakl şınapta yoğalıklar deyip şanabız. Sizne şimdiden tutuyoruz. Neyse. Bizim mikrofon sunaydı. Bizim Ramiz şınapta olup bizim Ramiz biz ona ihlas yaratırız bu aramızda. Hem de onun isteklerde şulay zırlap yaşayanı kursetken biz yine varımızda şimdi aşağılık var atıldık. Hem bizim yine kolektifte de şulay dirip yine jiye tutulamalı. Baysın cayla, baysın mayla. Bizge bir peşinde oluşuyor olmaydı, kışkırmaydı. Ramiz kişilikli kişi. Bizge
biz efendim tahmin ediyoruz. Rüşvete geçti. Doğuydu. Atmışsın lan. Ne diyeyim bu sefer? Böyle bizim biliriz. Ya bunu eserden sonra işi arasın. Şimdi eser anlayışlı eser nese turunda oynadığını anlatıla şu uyuyorsun. Silkinesin. Jırlıyorsun değilsin. Rahmet bana bizimden başlandır 20 yıl 96 yıllarını yazılan jırlarımda da izle aldım inandı. Gel boyu yankır yava, uğramda salkın tek. Şöyle tırcılıydı. Birinci Tatar diskotekasında katlaştık biz. Şu Marat Habibul'un bilen, Ferit abi, merhum Habibul'un malayı bilen. Şu bir neşe jır yazıp şu kızlar turunda şu diskotekte vыступayken çaklar var idi. Gel çeçek, gel çeçek, gel çeçek, gel çeçek, gel çeçek, gel çeçek. Эльфия Альбина, Света Катерина, Люция Наташа, Барыба Динаша, Pek aşık bulacak kişiydim ben. Kızlar bak pek biz aşık olaydı. Şundan sonra şu kızlar turunda jırlar yazıp hatta şundan sonra elince turundan da jırlar. Nasıl bir vaktlar var? Ben şu eser kanatlandırdığımda ondan işi arasındaydı. Şu itere. Sahne kişiyle. Bir soru etmen. Like dilekleriniz var mısın? Ben değil anlaşmadan. İyiler. Ana kim etti? Evlilikte değil mi? Zemzemiye? Elbiye, yok sıralamiye. Elbiye diye zehir kadın. Senin duruşunda. Senin duruşunda var mı? Ben benim duruşundayım. Hafta katıyorum bir nasıl? Hafta katıyorum. Почему не işaretliye? Güvenle ne işaretliye? Şunu izah etmem. Karayım mı tırmış yazıları? Şunu atayalım yazdırız mı? Nasıl olmayan tümüldür bu? Bu misal. Her bir sene oluşturalım. Eybet hakkında... Elbiye, zehir kadın. Ol, mincemeler. Önce kamerayı var. Elbette hut nişikkine onu şikke etirge tırışsam da ben. Nişikkine binanı buldurmasına tırışsam da. Rinat abiyle tırışsa da sernede önce kamerayı da üzü jüriydi. Ulan misafir bana bizge hakkı yazdırdı. Biz revisi ya. Rinat abi sizge. Çünkü Rinat abi bizden merhabetin nişik tuğanın, biz nişik yaşayıp gitkenli bütün mesele biliyor. Hem Rinat abi İlfat'ın 50 yaşlarında bana şu kadirli kişilerimizge yaratam diyen sözünü nişik kadirlep eydirge kirek ikenlikni tağla bir kat bizge 50 yaşta iske çıkmalışım. Hem bana şın bak yine yamadan hoşuk bu. Spektakülün mevnesi. Elfiye o. Şınlıkta minu. Yaşların tügül ondan sördü bitinde sördü. Bizim oradamda elfiyeler bu. İlfat Kamaliyev durmuşunda bulğanın için. Şunday talantlı artist bulğan için. Eli bir günlüğüne maşinada vararız. Bizden jırların, mena yazgan jırların uydu neden? Neselen? Şunda bütün turmuş mütevelidi, bütün turmuş yolu müte. Şınlap da bəxtli turmuş yolu müte. Teatrga jetekleşip kilip kirgenbiz biz ikeveyme. Birge okuganbiz, iki kızımız üstü. Mene bugünkü günde mene şu matur teatrda basıp turabız biz. Biz bəxtli artistler, hem güçlü artistler. Mene şu dereceye ilişken kişileriz. Birimiz Tataristan'ın atkasangan artisti, birimiz halk artisti. Bizden mene şunday yaşlık vaktinden
ekan. Avtorlar, deymi? Mana bugungi kun uchun, bugungi kecha uchun, shunday motor jurnalistlar uchun, birga birlashganimiz uchun omalashib yashaylik. Birga bo'lib, zallarimiz to'la bo'lsin bugungi kun. Birinchi kun spektakl boshlanib ketdi. Zal to'la. Ramiz bizni shunday motor üstellar bilan qarshi oldi. Bu spektaklning yozmishi shunday bo'ldi. Ikkinchi kun bizda 8-mart yubileymi. Mana 3-kun o'ynaymiz. U tag'in bir bayram. Har bir spektakl o'ynalgan sayin shunday bayram bo'lsin. Oyog'imiz yengil bo'lsin deymiz. Zallarimiz to'la bo'lsin.